Gold Peta Megawatt Somni Pali Pechuak Thei Tur Tuirini Small Hydel Project Siamna Tur Lunchu Ko Inkan Chief Minister Pulal Du Omana Puma Gold Peta Into the Turin Chan Anla Zeldon Tiasui Advisor to Chief Minister Puti Bisila Venchung and Indian Air Force Nena Leng Puiram Shal to ZPM Sokar Mati Felto Ani Tuasui Nikum December Tharong Takakum Kinglo Metseno Pampong Swaltua Pu Remsin Dudua Zugujera Special Court in Hiture Natsung Tuarel US President Donald Trump and Green and Ramlak Atum Ladauda to Europe Ramparia Stek Tapua Zonet Cable TV Pvt Zorin Pui Londo Kania Chanchin Thar Ilongai Thang O Gold Peta Megawatt Somni Pali Pechuak Thei Tur Tuirini Small Hydel Project Siamna Turlong Inkan Chief Minister Pulal Du Omana Puma Gold Peta Into Del Turin Chan Anla Zeldon Tiasoi Tuirini Small Hydel Project Siamna Atan Hian Cheng Vaibel Chezaruk Som Sari Parupo and Papua Paria Dua Manania Sum Sentur Achanga Za Asomria Zu New Development Bank Achanga Loan Mangapuk Turni in Sarkar Lai Puin Arul Dona Abag Za Asomni Zu State Sarkar Tumve Tur Anithunga Kumnga Chunga Zo Tura Ruak Manani Tuirini Small Hydel Project Siam Tura Hian PNE Department Chuan Kumsangni Somni Pali February Ninga Khan Externally Aided Project EAP Nuaya Thun Turin State Sarkara Rotna Athena Hei State Level Screening Committee in Nguntaka An Ngai Tua Nuwa Kumsangni Somni Panga April Nili Khan An Pom Nuwa Sarkar Lai Pui Department of External Affairs DEA Screening Committee Chuan Nikum February ni Somni Paria Sangni Somni Panga Khan External Funding Turin Apom Vele Ani Voina Sesong Rama Tuirini Small Hydel Project Siam na Turlung Phun na Hian Chief Minister Pulal Du Omachuan Gold Peta Into Del Tura Power Minister Puev Roding Liana Le Department na Thoktu te Inpek na Chuchuan Ati Thua Soya Tuirini Hydel Project hi Kumsang ni Peruka Khati Laya Congress Kai Shwai Sarkarin Bul Anchanani a MNA Finansun Zoma Abultra na tur US dollar nuai thum an mu chu an don ngam lo awangin an bo zui talova kumngat nuwa ZPM kai shwa sarkar adin nuwa tinung le turin ma an la a kumsangni somni pali February tha ti nun chan le ani thu soi Pulal Du Oma chuan kumsom nga pali chunga sarkar masa ten Gold Peta an thar chua ya tam thar chua man antuma kumnga chungin megawatt som nga tal thar chua man antuma an man talo ani po in kumnga an pel tam arin lo thu soya Nikum December Thatop Khan Gold Peta Megawatt Som Pechuak Thei Tenzo Solar Power Plant an Hong To a Tuna Hian Sum Suya Megawatt Nga Pechuak Thei Tur Solar Plant an Thok Meka Voina Gold Peta Megawatt Som Ni Pali Pechuak Thei Tur Tuirini Small Hydel Project Lung an Phumba Ka Hian Gold Peta Megawatt Za Somthung Pani Pechuak Thei Tur Tui Vai Hydroelectric Project Po Chaktaka Bo Zui Zelani Thu Soi Pulal Du Oma Chuan Tui Vai Hydroelectric Project Siam Le Tur Chu Atira Central Water Commission in Gold Peta Megawatt Zangi Som Pechuak Thei Turin Aduanga Tui Khwa in Manipur Mun Chen Khat Achim Dona Wangin Ti Te Deu Cha An Shat Wangin Megawatt Za Somthum Pani Pechuak Thei Tura Ruwa Manasiam Ani Thu Soya Tuna Hian DPR Pe Fel Ani To a Athona Tur Sum Ruwa Man Ani Vele Tui Khwa Tan Mai Thei Ani To Ti Soyin Tlong Hydel Project Siam na Tur DPR Po Endon Mekani a Heiba Ka Hian ni Zung Chakna Manga Tualchhung Gold Peta Thar Chua Tipung Turin Mun Nga a Private Developer 10 Solar Plant an Siam na Tur Expression of Interest Chua Ani a Reilote a Athok Tu Tur Than Fel Ani Don Ti Chief Minister Chuana Soya Tuna Hian Ko Shang Shang VC Somsari Panga in An Ram Chunga Solar Plant Bun na Tur Ram Athona an Pek Thei Thu Ziakin Sarkara an Thelu To a Ata Tola Malagzel an Tum Ti Asoi Home Minister Puke Sabdanga Po in ZPM Kai Shwai Sarkar Hun Reilo Ti Chunga Mason na duom tak an mu chau mot mol chu thil lo mom tak ani ti soya Tuirini Small Hydel Project chu apuitlin huna Mizoramin an mani puala Gold Peta Siam chuan an nei len ber ani don ti soin a hlu hle ani ati PNE Minister Puev Roding Lena Kai Shwai in Khoma Hian PNE Secretary Pikela Rinzwali PNE Engineering Chief PJH Malsoma Tuirini PMU Project Director Pusi Ropiang at the point who and soya INPR Minister Pubilal Chanzavale Champai South Bial to MLA Lieutenant Colonel Clement Lalming Tangatepo Antelani Advisor to Chief Minister Puti Bisilal Venchung and Indian Air Force Nena Leng Puiram Shalchu ZPM Sarkar Mati Felto Ani Thuasoi Voina ZPM Party Chu in Khoma Aizol West 1 Bial to MLA ni Bok
puti BC lelven chunga chuan tukin wanglai ni Chanchin bu chuaka article chuaka lengpui ram Indian Air Force ne na shal chungchang lo langa zangna domna cheng vai bel chiza somriat pasari point pakwa bial don chungchang chu sarkar masalam huna ti fel vekani thu soya IAF ram leile shal hi lengpui ram chau ni lovin CP ram akar nga azau po atel ti soyin zangna domna hi ZPM sarkar nuwa sarkar leipui tangina lo thlenga pek ani mai chau ti soi puti BC level chunga chuan IAF ne na lengpui ram shal chungchang hi DC level malak na ani thule sarkar nen thleng lova hetianga DC level ati fel thei ani chumak ati thu soya ram hi directin an leya sarkar thleng lovin DC level a zo vek maya tuna IAF ram leya po hian DC level a top veka DC chu collector ani awang maya hetianga sarkar thleng lova cheng vai bel cheza somriat pasari point pakwa bial setara man shal thei chu thil mak takani ate puti BC level chunga chuan zir top nia Congress bhavana in khoma Longtai West bial to MLA pusingun lian chungan leiba chungchanga sumtin hun shelo anga chief minister pulal du oma apu chu aman asia lo wang zok ni ina soya sarkar babua ziak si lo leiba ni sia oma chu committed liabilities antia hei hi works department 10 an nei da ubika PWD PHE le PNE 10 department thu nei na china poisa an lo man kha ani maya chief minister in labor an rule asoi chu hetiang labor hi ania nikum khan committed liabilities PNE bika cheng noi sang ru za thum chuang an rula tuna po hian sarkar babua lang lo department thu nei na lo bat rul ngai PWD a cheng noi zanga somria chuang PNE a cheng noi sang khazani chuang PHE a cheng noi sanga zariat letle mala oma heng te hi kumsang ni som pasari chawatanga leiba umsa ani ti asoi Mizoram State Ombudsman pusi lalthan moyan Mizoram Tualchhung ro rel na dikal pu ani theina mi puite chu ombudsman chhor tangkai tore na cha Mizoram State Ombudsman pusi lalthan moya hian voin khana pisa thuthar lakhom tu te komin ombudsman ni phungle na thotlang pui a shilfia ombudsman churam dan puin aphut anga Tualchhung ro rel na anti mai village council le local council a ro rel na dika oma thunei na insemza ya lemplate na a omlo na turam ma la tura din ni a Mani ro in real independent local body ni in Mizoram chuan kumsang ni som pathum October ni som hi panga din tran ani ti asoi pusi lalthan moe chuan mi puiten Tualchhung ro rel na thil tiktok lo an hmu ani chuan ombudsman a kal nga lovin Tualchhung thunei tu VCMO local council emo hne na an zwal ko photurani a thakha chunga malak na a omlo ani chuan ombudsman a kal chau turani ti asoya ombudsman a complaint du reng chu chui chiang tu le atu langa ma la turin civil court lukpui thu nei na an neya atu langin thu buai a chin fel thei ti asoi thu thar la khon tu te zona changin pusi la than moya chuan Mizoram State Ombudsman da kumsang ni som pathum October ni som ni panga adin ani atangin thu buai som sari paruk alu to a ZPM sarkar nuwa ero thu buai don an la nei lo ti asoya ombudsman thu buai an don chu atlang puin Tualchhung ro rel na kal dik lo chung chang te sum mandan dik lo le state sarkar ro rel lain chan engemo awanga opposition VC te chair turap ma alak na ani tlang puya tun Hydel khan Champhai district ka kong pui lai tura VC pakhat chuan house side pass lem siamin cheng noi zaria chuang zang na dom na an la a hepo hi ombudsman a complaint aluangin chui chua ani a amo phurtu te chu an sum don hi rul ti le vek an ni ti asoi pusilal than moya chuan Mizoram State Ombudsman chu mani ro in rel independent local body ani lain tundin hmuna an ni tur ang an la ni lo na sa a budget po ashana nei lovin department pathumin an hmuya dan ang chuan secretary po om tur ne lain thoktu pali LDC level pani le 4th grade pani chau an la nei awangin na thok thei tura thuam chak an mamo hle ti asoi Union Home Affairs Ministry in Nuaya Vibrant Village Program tu mga Mizoram athing tlang khoza pakwa ti masona kalpuna dan tour Voin Khan Rural Development and Administration Minister Professor Lalni Lomahovin Soy Hawani Planning and Program Implementation Department Conference Hall a workshop on Vibrant Village Program tu ti avwa soy hona hian RD and AD Minister Professor Lalni Lomachuan he malag na hi Mizoram ta na poimo thule ram him na le masona thlen tu poimo takani tur thu soya Mizoram kumsang khazakwa somkwa pathum chawatang to in border area development program ti mangin ram ria khwat ti masona turin malag na kalpui aloni to a tun thlenga mason na an mu ero in du thu ala sam tok lo hle ti soin
tuna Mizoram RD block som paru huam chunga thingtlang khoza pakwa a Ministry of Home Affairs in Vibrant Village Program 2 akalpui tura hian Mizoram chu mar thak stage zinga khothan chhuwa tamber pol ani angin amo phurtu te chu anril ru siam thara heng ram ria khwaten khorisel kho into del le mason ani nge theinan theitop chhuwa turin acha ani Rural Development and Administration Secretary Puar Zarzo Sanga kai shwain kho ma hian VVP2 kai noi Department Shang Secretary te District Shang DC Block Development Officer le ho tu dang te ba ka ram reveal tu sipai ho tu te antela Ministry of Home Affairs lam ho tu te point online in an chima RDNA Additional Secretary Puvila leng moyale Executive Engineer pu e chalai ten Border Area Development Program kalpui aloni to chin dan le Vibrant Village Program 2 kalpui ani dan turan soifia ani ba ka hian ramri enkol tu BSF Assam Rifle le BRTF ho tu ten an malak na an soifia ba ka Ministry of Home Affairs ho tu ten thu an soya DC te mo phut na tur te VVP Digital Portal man dan tur te na tho theile thailo tur thil le thil pe mo sang soi ho ani Vibrant Village Program 2 hi Myanmar le Bangladesh ramria khwa te ti masona turani a hem halak na hi state som panga le UT pahnia kalpui tur ni in kumsang somni pali somni panga atanga kumsang somni paria somni pakwa thleng na tho tura ruwa manani a hemiatan hian cheng Bible se sang ru zaria somthum pakwa ruwa manani a sum hi sarkar lai pui tum vek turani Bairabi Police in Niminjing Darngavil Khan Asamachanga Lak Asenchi le Biar Chanem Takan Man Bairabi Police check gate duty ten zuan man hi Royal Stag Whiskey Zani Pali Kingfisher Beer Cans Zathum Somthum Parukle McDowell's #1 Ram Zathum Somriat Paliani a Avayin Cheng Noi Khasing Kwa Sang Hi Zakwa Somruk Man Huani Heng Zu te hi Asamachanga Lak ni in Tata Yodha MZ03A 1516 mga phurani a akhal tu keti be phasa kum somthum siha council veng ne insoi chumanin Bairabi police station a thubuai siam sakani heti lai hian siha council veng MTP chuan zukai hnoya Bairabi police in an man keti be phasa hian veng mi le sa ani lote shat pui turen Mizoram mi puyan nge na voina thu chwa an siama siha council veng MTP chuan heti anga an veng le khwa chu do thu manga timol photo lo turin an shia tir tian soi Rampo na changa Longtlai District chunga dan lovalut le sumdong te chungchang in ron khom na voin khan Longtlai DC Conference Hall la buat sayani Longtlai District chunga dan lovalut le sumdong te chungchang in ron khom na hian borsa puduni le ruat sanga chuan Longtlai District ka Rampo na changa dan lovalut illegal immigrants an tamlutuk le dan lova sumdong an tamlutuk chu ngai mo tham ani thua soya Mizoram Sarkar Home Department na tangpoin hemikonga ma la tura lekha mu ani ti soi Budoni le ro changa chuan dan lova omte chungchang hi sarkarin ma an lak angai mai baka nakin zel an district le Mizoram tan hong nei dur thil ani awangin NGO VC police le force dangtenen tangruala ma an lak angai ti soin an unaute an ni chungin tu na tanga ma an lak lo chuan nakina har satna athlen thei ti asoi Longtlai District thu nei tu te hian dan lova omte chungchang ngai tu turin inter district joint meeting nei ni se an ti baka dan lova omte dap chwa be pui surprise checking nei ni se anti a malak dan tour system of procedure SOP bua sai turin Longtlai additional DC kai shwaina hnuaya SOP drafting committee din ni se February thalai hola SOP pe film man ni se anti a dan lova sum do na chungchanga po helama thu nei tu LADC lamin thei top chua SOP momal taksiam tura be sei ani bok MNFPAC member Puarla Zirlian and Chief Minister Special Package chu ZPM mi te tan chawa man tur ani don chuan laldu oma special package ti athak mai ni se tha ati thu soi voin MNFP sa namru na inkhoma Home Minister po lo ni to Puarla Zirlian chuan tun nai ZPM MLA pakhatin Chief Minister Special Package chu ZPM mi te chaupek ani to tur thu asoi chu makati thu soya hetianga ZPM mi te chau Chief Minister Special Package pek antum hi ZPM in an thutiam an bo chiana langsar takani a pathian le mi puipoi khoina ani ti soin valupa council enroll na om takani laya an ngoi tlat loi si chumak ati thu soi Puarla Zilian chuan kausan shwai tu le ho tu enge moza tel na ZPM chu angit lo le ti soya an sarkar nuwa in thana pianga an chaklo zel chuan an nge lo zia chiang takina lantir ti soin khovel changkang zela political party in tiamna policy and program chu chik pe le zir pe an tam tial tiala
thu bel chian do lo le do thu soi chu an lo chin chi a an von that khiau thina wangin chin tam chi ani to lova ZPM in kalphung thar an ti chu atak mu tur om lo thu chau ani thu soi PNE Minister Hui ni bok wala zilan chuan ZPM in man lak na lian tham de chu MNF sarkar hun laya bulo tan to le engkim an lo ro man sa vek to ani zel ti asoya Tenzo solar plant te sumsui solar plant le Tuirini khwa tura malak mek te po MNF ro man sa le thui tak an local pui to ani thu asoya man mo ta ka leng pui airport chebe ram sarkar in alak dan le hemi be bo ma sum kong bo ching chi ve da po airport shel tum tu te bok anin ro ngei ti achiang ni in asoi Lunglei District Registering Authority in Lunglei District chunga dam doi in clinic le laboratory then final le thiang hlimna konga anzom tur in kai shwana kalpui chungchang an soi ho Lunglei District Registering Authority a hian Lunglei Additional DC Piro chuang Kimikheng lo chu chairperson ania convener a Lunglei District Senior Chief Medical Officer Dr. Larin Thangi Ruatni in member te chu Deputy CMO DIPRO Deputy SP Headquarters Lunglei Municipal Council IO le CEA District Level Coordinator te anni District Registering Authority hian sarkar lai pui dan siam The Clinical Establishment Registration and Regulation Act 2010 be chanin Mizoram Clinical Establishment te chin chia khwa khir le vilzui na tur The Mizoram Clinical Establishment Registration and Regulation Rules 2014 manga malak dan chu an vilzuya he dan hnuai a hian damdoi in clinic le laboratory te chu DRA a hian an insiak lut vek tur ani a an bol hlo le thli ti chua chu mipui hresel na atana himchin le pom theichin an phak nge nge tur ani Lunglei District Senior Chief Medical Officer in an chin chia danin tun din hmuna Lunglei District chunga sarkar shat pui clinical establishment somnga pakwa a omeka heng zinga som panga chu sarkar en kol ni in adang somli pali chu mimal en kol ani thunga voina DRA thukhom hian an thutkhom masaka an thu da bo zui ani dan le nikum December ni thuma tanga ninga chunga Lunglei khopui chunga mimal en kol dam do in ending nikal pui dan an clear hova malak zui dan tur an soi ho ngalani MSU General Headquarters in Mizoram dan lova khodin ti top tura sarkar an ngen chungchanga malak na a an share ri lo thule an ngai cha mek thuan soi MSU hian RTI manga an zona sarkar na chan atangin Mizoram dan lova khodin som pakhat aw mek ti an muchhuaka heng khwati hi nikum December ni som khan akai noi department ho tu tenen an muna tlo chhuakin an din mun an zir chianga dan lova khodin te chuti top ani theinan mala turin Mizoram sarkar ngen ngal ma se tun din muna dan lova khodin ti top tura malak na an sha lo thu MSU shwai tu te chuan tlabunga zonet reporter an shila hun pui chol an man awangin an malak na hi momal takin an bo zui theire lova dan anga pisan hon vele chakzo ka Mizoram sarkar an nur zui tur thuan soi Longtai District Agriculture Marketing Committee chu in Khanan Chairman Longtai Borsap ni bok pudoni lerwa sang hovin an thukhoma February ni hnia tanga May ni somthum chunga thlai thar leidan turan soi ho Longtai DC Conference Hall District Agriculture Marketing Committee thukhom na hian Borsap pudoni lerwa sang chuan Longtai District chu lo nei le akai hnuya mason an ngai thu soya District thu nei tu te chu kun na thok tu te mason na tan tha lova ton la zel turin na cha ani District Agriculture Marketing Committee Member Secretary Assistant District Agriculture Officer ni bok pu Caleb Vanel rin ngama report ta tarlan ani danin nikum chung khan Longtai District ka so thing quintal sang thum za sari somria pathum point pariat pasari lei ani a Mizoram sarkar wa manangin so thing hi kumin February ni atanga May ni somthum thleng lei le ani dona so thing lei sa da kholna Secondary Collection Center panga siamani a heng huna hian mun phiaro chu great clear lovin kezi khacheng somria te lei ani don bok Longtai District Agriculture Marketing Committee hian thaithar lei tura ruam manashang shang kalpui dan tur an soi hova thaithar hi an omna mun azerin a lei hun siam ni se tender chungchanga po reserve price chu Mizoram Agriculture Marketing Board tin an omna azerin ruam han se herot na hi state sarkar a thlen ni se an ti ani BJP Mizoram State President Dr. K. Chua chu voina Delhi BJP National President Thanna a atel BJP National President Thanna hi voin khan nei ani a naktu ka result puan ani don ani
BJP National President Thanna Hian Mizoram Atangin National Council Member Panhile State Council Member Somni in vote and Thak Thaya Mizoram IO in State President Dr. K. Chua Hovin National Council Member Panhile State Council Member Pali Antelani Sarkar lai puin kuthem thiam te puin tur PM Vishwakarma scheme aduan chungchang in shilfiana voin khan na thiala buat sayani Nathal DC Conference Hall PM Vishwakarma scheme chungchang in shilfiana hi na thial borsa pike wanal ruatin manpuya industry tamlo na Mizoram anga chuan he scheme hi man tangkai thiam atul ti asoya he scheme kalpuin atan hian sarkar lai puin cheng avai bel chesing khasang thum set arwa man thule kuthem thiam na manga mani intung ding do sumle pai nei lo ba ka kalmang shat lo wanga ti theilo te tan duan ani thu te asoya he scheme noya hian sumle pai ba ka kong sang sanga trampui na pek ani tur thu soin inziak lu do te chu inziak lu zel turin asom ngalani inkhoma hian Nathal District Commerce and Industries Officer PHB le remoyan PM Vishwakarma ba ka an department noya scheme sang omte asoifia lungle district lead district manager Puarlal Masoma, Sir Chief District Indian Post and Bank Executive Manager Pivaral Moiten, scheme in a kentel loan le akay noy ansoifia baka, Government Nathal College Assistant Professor, Dr. C. Ming Sang Zwalan, Digital Marketing, Literacy le E-Commerce chungchang asoifia ni. BJP Mizoram State Vice President Puvanu Pazathangin BJP Kaishwai Sarkar lai pui malak na Mizoram maso na lo thlengmek chu tuang taka akal thainan Sarkar le mipui te anim bua sai chat apoi moti asoi voina BJP pisa mipui ru na inkhoma BJP Mizoram State Vice President hian BJP le athopui te malak na in India maso na tam tak an mu me ka chu maso na chuan Mizoram po thlengmekin mipui mamo sang ba ka inkalpo na kong pui siam me ka ni a sarkar lai pui atanga heng maso na lo thleng do zo tur hian sarkar le mipui te anim bua sai chat apoi mo a maso na thuang taka akal theinan ado dal zong ni lova atho pui zong anim bua sai thiam apoi mo ti soi Puvanu Pazathang chuan sarkar lai pui malak na hnuaya relin aizo la thleng to a hei hi khwalzin tam tak a ken tela wangin confirm khur le ngai ti soin anma aizo khopui enkol tu tur AMC in than an ma chon tura po maso na chak zo ka thlen thei tur mi puin an thlan thiam atul ti soi in Tuirini Telangana khopui Hyderabad rampum huap le khabu chiar in elna reading decathlon nei zo ta ka Mizoram IO Tel Mount Carmel School Thawhtanni le La Montessori School Mission Veng chu pahni na le pathum na anni reading decathlon hi Food for Thought organization le monosep tang dunin an bua sai ni a inel na hi quiz round sang ane ni inel na hi level pathum state level regional level le national level la kalpui ni in Mizoram Youth Commission MYC malak na in Mizoram a chuan inel na hi kalpui ni a state level in elna chuni kum August ni somni pahni khan nei ni in heta hian Mount Carmel School chu pakhat na an ni a La Montessori School chu pahni na ni in heng mi ti hian ni kum November ni somni papua kha Madhya Pradesh indoor khopuya regional level in ti siak dan ma chon le a Northeast Regional La Montessori School chu pakhat na ni in Mount Carmel School chu pahni na an ni a national level in ti siak na hian Northeast Region I an o ani national level in ti siak na hian school so mantela in Tuirini Telangana khopui Hyderabad in ti siak na hian Mount Carmel School atanga tel Krista ro lua puya khiang te Paul ko zirlai le Rebek mal som zwali Paul ria zirlai te chu pahni na ni a La Montessori atanga tel mal som lui pachuau le Joshua lalom puya Paul ria zirlai ve ve te chu pathum na anni